Hallelujah. Hallelujah. Exodus chapter 15, verse 22. Hallelujah. To 27. Egameni lika Jesu. Hallelujah. What's it part? Igama lika Jesu. Ayo. Hidela kanye nawe. Hallelujah. Exodus 15. Egameni lika Jesu. Exodus 15 verse number 22. Sihloko sithi emanzini ababa. Hallelujah. Kusuka lapho ilwandle lolubovu wasiwela ema-Israyeli balibangisa ihlane laseShuri. Kwaphela amalanga amathathu basesehlane bangawatholi. Hallelujah. Uyakhuluma lo mbhali la egameni lika Jesu. Hallelujah. Uthi Moses bekahola abantwana baka-Israyeli egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Nakabahola abantwana baka-Israyeli egameni lika Jesu. Kwaphela amalanga lamathathu basehlane bangawatholi emanti. Khuluma nemuntu namhlanje
egameni likaJesu akwade amalanga lasaphelile solo bangawathole manje egameni likaJesu ngalamanye amagama lesive egameni likaJesu bese ku dry season lesive egameni likaJesu sasiku season ye desperation ngoba bebahamba bathungathe manje bathi bebangawathole manje besuka kuphi basuke kujabuleni emva kokuba baqobe bawele elwandle lolubovu egameni likaJesu. Hallelujah. Khuluma nemuntu egameni likaJesu dinobe timhambela kahle athumisa uNkulunkulu ambonga uNkulunkulu njengabomirimu nabacedza kwewena lwandle lolubovu lapho baphakamisela njumo uNkulunkulu kwathi kusesenjalo egameni likaJesu bahlangana nelihlane elinye. Hallelujah. Khuluma nemuntu mina bekathi soyitenzile lenzalo kwase kuphindze uvelelwa kulenye egameni likaJesu. Hallelujah. 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 Athi bethi semphumile lapho ugcilile egameni likaJesu. Kepha yini ungathi kuvela lokunye empilweni yami nako lokunye lokungcinzetelayo egameni likaJesu. Hallelujah. Bahamba baze bafika endaweni lokuthiwa iMara. Bahamba baze bafika endaweni lekuthiwa iMara. Hallelujah. Solo bayafuna egameni likaJesu bafuna emanzi egameni likaJesu bathi akunatha egameni likaJesu. Lapho owaphatha khona emanzi kodwa behluleka kuwanatha ngoba abebaba. Hallelujah. Kuthiwa labantwana baka-Israyeli egameni likaJesu bafika eMara bawakhanza lamanzi kepha lamanzi bekababa. Ngikhuluma nemuntu namhlembini egameni likaJesu lowomile losehlane lokusizi nge-desperation loku dry season kuyawuphela umnyaka egameni likaJesu kuthi likhona likhaphi lelivela kuNkulunkulu namhlembini. Khuluma nebantu labaseMara lebe baseMara nakusuka umnyaka kuze kube nyalo impilo solo imunyu egameni likaJesu baze badikhanza sebangene nasetintweni lebe bangafisi kungena kuto ngoba bafuna imali kwangabasithi bangena ama-relationship bacabanga ukuthi kutabe netisa kwangabasithi egameni likaJesu bangena mhlawumbe ku-social media isikhathi sabo baspenda khona bathi solo batawusitakala egameni likaJesu baqhubeka boma. Hallelujah. 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 Baqhubeka boma egameni likaJesu. Hallelujah. Basebara labantu bathi sebawatholile lamanzi uyitholile le relationship othi utawujabula egameni likaJesu wangajabuli egameni likaJesu. Lamanzi ayababa watholile wona mana yababa ngiyangena ku-social media but solo ngenetiseki lempilo solo iyababa egameni likaJesu liyahlangana nebangane kepha lempilo yami solo iyababa kukhona lokusodako egameni likaJesu. Hallelujah. 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 Niba njena ndawo yapita ukuthi kusemaro. Bantu baseLamosi bamuta bathi sitawunathana. Hallelujah. Hallelujah. Bantu basebaqala kusola egameni likaJesu. Kanti ngale nawufunza ekuqaleni lapha nakajumisa boMiriam bathi hasi nekweli yabo konke sikhoselwane egameni likaJesu. Kanjani bathi nasebahlangana neMara egameni likaJesu sebaqala basola Moses sebaqala bayambuta kuthi uthistawunathani kodwa ngalele muva bebathumisa bahlabelela bathi sesewele sesiphumile egameni likaJesu. Khuluma nemuntu namhlembini lothi nakahlangana nenkinga bese uyaqala uyasola bese uqala uyakhonona kanti uke wathumisa uke wahlabelela wathi hasi
le topic. Hallelujah. Kutsingako namsa hinakisha shabelela okuba okubuze awuyena awipha and that is the reason I see that I see Moswakhala kusibakathi egameni lika Jesu. UNkulunkulu abesola khona kule mara lebebakuyo egameni lika Jesu. Hallelujah. Khuluma nemuntu namhlanje egameni lika Jesu. Uthi uNkulunkulu ukhona kune situation lobhekene nayo. Kudawuya ngekuthi uyakhala yini wena kusibakathi noma sowukhale engcenye egameni lika Jesu. Kuthiwa moswakhala kusibakathi egameni lika Jesu. Sekakhalile Mosi yavela impendulo egameni lika Jesu. Wamkhombisa sigojwana akanile ndvodzana yomuntu uyaleke eCalvary kuze tawuphila mina nawe egameni lika Jesu. Wathi ungaluyekeli lolu dodolo thumeka ubambelele ngoba ngilo kanye egameni lika Jesu lelitawuwetela wena ngesele. Hallelujah. 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 Mosi wasithatha wasijika ekhathi kulamanzi. Emanzi ajika abamnanzi. Yaguquka lempilo egameni lika Jesu. Yaba mnanzi ngoba Kristu songekhathi egameni lika Jesu. Ufuna ukuthini kuwena mhlembeni? Vumela Kristu abuse empilweni yakho kuze lempilo itoba mnanzi kungenoba imara egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Basekuleyo ndzawo sibakathi wabanika umthetho nemsimeto wabo. Wabavivinya khona lapho futhi. Hallelujah. Hallelujah. Lokusho ukuthi sibakathi abeseceleni abesethude nabo abebavivinya ahlola kwethembeka kwabo kuthi bavile kuMiriam bathumisa bahlabelela asengibabuke nasebalayhlane egameni lika Jesu nasebahlangana nale mara basentawuqhubeka yini bangithumise egameni lika Jesu. Letinye intimo uNkulunkulu utekela ngamabomo empilweni yakho ngoba kuhlolwa kwethembeka kwakho. Yiko athi bekabavivinya khona lapho afuna ukubona ukuthi yini bamguqukele emara lakwakhiwa umuntu khona emara lakwakhiwa icharacter yemuntu emara lakwakhiwa khona umuntu kuthi kumele aphile njani egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyayithanda imara ngoba iyasibumba egameni lika Jesu. Ikhokha umuntu lokholwa ngempela, ikhokha umuntu lohamba ngekulunga, ikhokha umuntu lotawuhamba ngetimiso taNkulunkulu. Imara leyo egameni lika Jesu ayiketeli ntakubulala but egameni lika Jesu kwakhiwa wena. Hallelujah. 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 Wakhuluma kubo wathi nani nilalela nigcina livilami mina uNkulunkulu wenu nani
uNkulunkulu egameni likaJesu. Uthi ma open heavens nasingalalela nje livi laNkulunkulu egameni likaJesu. Bese siyaligcina, bese senda lokho nokulungile. Sigcina nemiyalo yakhe egameni likaJesu. Ngeke aphinde asijezise ngetifo. Sisayongena le-2026 egameni likaJesu. Asingene sikhona kulalela livi laNkulunkulu. Asingene sikhona kugcina imiyalo yakhe. Asingene sikhona ngekwenta lokulungile egameni likaJesu. Kuze tifo tingene uhliselwe empilweni tethu ku-2026 egameni likaJesu. Sifo sohambela khashane nathi ngoba sesihamba singabakhululekile. Nakuhlolwa likholo lwethu sibe nokusidumisa njalo. Sithi hashi nekweliyalo konke uNkulunkulu waphoselwa nje noma sisemara siphakamisele ithubo kuye egameni likaJesu. Kuze konke lokubi lokuhlelwa sitha kungehlele etikwethi impilo tethu. Hallelujah. 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 Thembekile uNkulunkulu. Hallelujah. Mina nguSimakazelo ongumphilisi wenu. Uthi mina nguSimakazelo ongumphilisi wenu egameni likaJesu. Phela nangethemba nilalela imiyalo yami egameni likaJesu. Ngeke ngiphinde ngilijesise ngaletifo lengadehlisela etikwemaGibhithe. Ngalesinye isikhathi egameni likaJesu tifo tiyavela ngekuthi sihluleke kulalela silalela uNkulunkulu egameni likaJesu. Ngalesinye isikhathi tifo egameni likaJesu tiyasehlela egameni likaJesu ngekuthi asikavumi kwakhiwe mara egameni likaJesu. Asivume kwakhiwe mara ngoba nawakhiwe mara utawenda lokulungile egameni likaJesu bese uphila impilo lecicimayo. Hallelujah. Uthi ngimi umphilisi wenu. Hallelujah. Hathinya ngenkulu hikho honala egameni likaJesu. Bahamba baze befika e-Elimi. Lapho bebenemithombo le-12 netihlahla telisundule kwi-70. Befika bemisa lapho ekuzitheni manje. Hallelujah. Lokujabulisa bona egameni likaJesu. Nawufunza lo verse 26 egameni likaJesu. Ungathi kule mara lebebakuyo badiscover ukuthi Jesu ungumphilisi. Hallelujah. Hallelujah. Simakathe umphilisi wethu. Imara iyasikhombisa indlela. Imara egameni likaJesu isena sade kuthi egameni likaJesu kusimakazela yedwa lo mphilisi wethu. Hallelujah. 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 Kuthiwa nabefike eLimi. Hallelujah. Bakhanza kunemithombo. Hallelujah. Hallelujah. Kwathi kunemithombo kwaphinza kwaba netihlahla telisulu. Hallelujah. Ngalamanye amagama egameni likaJesu. Hallelujah. Nawuphuma eMara egameni
egameni likaJesu ungena egameni likaJesu la uNkulunkulu egameni likaJesu nawuthi eKhenani egameni likaJesu na ungene eKhenani kune protection yaNkulunkulu na ungene eKhenani egameni likaJesu akhona emanti la nguwona wona egameni likaJesu nothi na unathe wona ungaphinzi wome egameni likaJesu. Hallelujah. Bese uthi lo mhlabeleli Jesu ungumthuzi wami umpheme wephephela lapha nasewufike elimi lapha sekakusilelela ngemaphiko akhe egameni likaJesu. Hallelujah. 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 Sembekile uNkulunkulu egameni likaJesu. Namhla uNkulunkulu ukhokha abantu eMara egameni likaJesu bewendela ngeshe elimi la khona konke iprotection yaNkulunkulu ibe setikweni sisetawungena ku2026 egameni likaJesu umthombo wemanti ugobhode etiphilweni kenu egameni likaJesu nebuke lokuphiliswa egameni likaJesu ngoba uNkulunkulu sewukhulumile. Hallelujah. Hallelujah. Yangijabulisa lenzaba ukuthi egameni likaJesu eMara siyafunza nekuthandaza kuthiwa Nkosi wami siyakhala kusimakade impendulo yavela egameni likaJesu. Khuluma nemuntu namhlemini egameni likaJesu bekasolwa kuMara kusukela ngaJanuary up to now but uyakhuluma uNkulunkulu egameni likaJesu uthi na utawugcina imiyalo yami mina ngikuholele elimi la utawufika uthole konke lokudingako uthi ngakuprovide in abundance ngakuprovide nangalamanti ngakuprovide nangeshelter ngakuprovide nangeprotection egameni likaJesu simile ngetinyawo. Hallelujah. Hallelujah. Simile ngetinyawo ipraise team isahlabelela egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. egameni likaJesu bengisizini yedepression bengisemara egameni likaJesu angifuni ukubukeka ungathi ngiphilile kodwa ngifuna ukuphiliswa ngalokuphelele angifuni ukubukeka ungathi uNkulunkulu soyirestoration impilo yami ngifuna ukurestoriseka ngalokuphelele ngidawusonzela ngesibindi kulesihlalo semusa ngekukele sawo kube kuphiliswa kwami kube kukhululeka kwami ngiwelele kuKhenani lapho ngawuthola umphebe wekuphephela lobuKristu ligama lakhe. Hallelujah. Cela kuthandaza nebantu abasho njalo namhlemini egameni likaJesu bathi ngifuna ukuphuma la kumara ngingene ku2026 ngikuprotection ku-covering yaNkulunkulu egameni likaJesu nefamily yami ngingene ku2026 egameni likaJesu ngigcwele egameni likaJesu ngiphilile
emndeni wakho uphilile egameni likaJesu. Hallelujah. Praise him ihlabelele.